Sanibonani guys, how are you guys? Welcome back to my channel. Igama lami nguJozi, I'm a storyteller. Madita bengwalona ashu. Ngikhuluma into esenzekile life ufuna isigaxa unenkinga yenzeke empilweni yakho ungakhona ukushare the next person nga-inbox ku TikTok ngizokuthumela inamba la ungathumela khona istori sakho mina ngizele ndlebe wena uze nendaba and then mina ngiza ngapha ngizothula istori sakho abalaleli bethu then mina wafa advice for odirejwana. Ngiyabona story time ngibhalela ubaba ke this time ubaba uthi yey sisi amanye ama decisions esiwenzayo out of excitement ayasimoshe empilweni uthi ngimoshekile and manje sengisele ngeoption e1 engipho umakhosi ukuthi ngiyenze. So I just want to find out ukuthi mangayenza kubo mama bala grouping if ebengiyindoda yabo bebazoyenzani. So ke kuphela advice kuphela mayile. Okay ubhuti uthi okay sisijoze mina bengihamba like I was in town mangizohlala nomfazi wami sihlangana nabe futhi bengiyabona ibuilding ngizela kubomashonisa laba ababolekisa ngemali hayi siselifting ke ngiyambuza ukuthi ifloor number bani yena bekasebenza kulelo building ngaleso sikhathi ifloor number mabani nyala ababolekisa khona ngemali hayi usisa ngitshela hayi ifloor ilanga yakhona kule level enyakiwe agibela ke ilift uthi sigibele ilift right eliftini uthi yangazi yazi ukuthi uma uyindoda manithu nomuntu wesifazana must be phela lona ukhulume la kufushe amagama yana just amancane ukuthi compliment to sisters and if uyaqala uyahleka then that's why you know ukuthi hayi ngingamngena uthi hayi ngikhulume kanje uthi ubukekile uthi ngimcompliment our sisters vele abonge ngasmile right vele ngibona ukuthi indlela yami ukuthi ngamngena phela umuntu uthi ngimngeneke ngikhulume naye bese amtshela ukuthi hayi man ndlovukazi in urawushozi mina kulahlela kala buchuwana hayi usisi aqinisa ngiphi number ke uthi hayi ngihambe mina ngizinto zami ngiyoboleka ngemali uthi hawu lady ngabo 5-6 uyangi WhatsApp ke usisi ukuthi uhambe njani lapha unitholile imali ungiphe lunch na ubona uthi ngibona ukuthi ukhuluma because of uyajoka nje bekafuna ukuthi ngihambe kahle na yabona uthi hayi ngihambe kahle ntokazi ngangithumela i-account number ngizokuthumela okuncane uthi awushosi kanti umuntu vele uzoyithumela i-account number ngimthumele uthi kule mali engiyibolekile bekuyi-10,000 ngimuphi 1,000 uthi ke bantu impress phela uthi hayi sisivela jabula athi hayi phela mina bengithi uzongipha maybe 100 rand for lunch. I wasn't expecting ukuthi ngithumele imali engaka yabona uthi hayi ubrothers ke sothi ubrothers sithi umkhizi athi hayi ndlovukazi akunankinga uthi hayi awushoze isikhathi sihambe mina nondlovukazi sikhulume sothi asithi sithi udina mina nodina sicela sikhulume uthi masikhuluma kufike la vele ipoint ukuthi vele mina naye sicina siba together uthi angifuni uqamba amangane usisi bekasebenza kahle bekahola imali endlula yami mina la bengijwayele ukuthi ngiphila ngabo mashonisa ngiyaboleka ngapha imali impilo yami beyimess sisimakaze empilweni yami waba umuntu ukuthi angi-advise ngezinto eziningi zempilo leso sikhathi mina benginomfazi ekhaya but la bengihlala ngiyi-one sisters mafika udala mafika uyangi-advise man cut her off le yenza so ukuthi khona usave imali uthi awusi within 6 months ngijolana lo muntu lo ngiyakhona ukubona ukuthi hayi man kunama changes lo muntu awafika wayenza empilweni yami uthi uthole nekhetini lambeli le line already white umuntu makazovakasha for the second time waza nekhetini uthi ngabona ukuthi hayi man la kunobuntu la kunempilo uthi mina umama wasemakhaya uzile la ngihlala khona but azange afuna ukushifta anything ngiyakuthola ngakhona ukushiya kunjalo uthi lo muntu lo uzile for the second time waza nekhetini mangisabhekile makabuye uthi hayi man dali fanele ukuthi uthenge ijuveta hayi man dali lo mbhedo usoft kakhulu nokuthi uthenge i-mattress e-right kudwaba ukuthi umuntu uyangikhoma ukuthi singaphilisana and singaphilisana ukudlula la akusumuntu ukuthi bekajabulela 1,000 rand kuphela uthi hayi awushozi esikhathi masiya mina nomama vele ekhaya izinto singasahambi kahle ngithi mina ngithi bhutudu one time angifika ekhaya umama ngitshela athi hayi mkhisa ngibona ngathi mina indaba ithangisa isachubeka because of umama wena egoli ngiswile uthi ngizama ukuncenga umama athena vele uyibeka phansi indaba yethu hayi uthi sisi okay umama ngiphela nesikhathi eside but bekisele inhliziyo yami ingapha ngasegoli because ngiyabona ukuthi lo muntu lona unama tricks man wempilo ukuthi impilo siphila kanjani and impilo fa ukuthi sitsotse kanjani yabona uthi hayi ngikhulume ke nomama lo udina ngithi ayidana mina umama ekhaya uhambile it means ukuthi angisanamfazi ekhaya so umuntu engizophilisana naye
uthi uDina okay at first athi mina bengakazanga ukuthi ngizocosha umfazi wakho empilweni yakho, but because of i-situation sesibeka la nami like ke appreciate ukuthi ngizoba yiwona empilweni yakho so khona uplana kahle impilo. Uthi hayi awujosi mina nalo muntu siplane impilo plane siplane impilo ngikhona ubudget ngikhona ukuvala igold ngikhona ukuvala igold ukuthi ngibone ukuthi la kunempilo la. Ngiqale ke sengibeka ukuncane ngithi hayi mina Dina ngicela ukuyekini ngiyovela ke ngikhipha okuncane nginakho ngokungisokucedelela uthi hayi uDina vele akujabulele lokho ngithumele ki abantu uthumela abantu kibo Dina hayi baveleke hayi kube ukuthi mina noDina sesimova in together ke sesahlala uthi hayi sisebenza uDina kube umuntu ukuthi uthi hayi lo msebenzi usebenza like imali yakho encane, let me help you apply for eminye imisebenzi. Uthi uDina abantu labo mama abahlakaniphile abomama abanama plan yababona uthi uDina unjalo ke Dina kube uye ethatha ama-CV wami uyangenzela i-CV uyangenzela izinto uyangi-applyela uthi awushozi angifuna ukukhuluma manga mina ngihleli one day phone yaringa bathi interview kugaga uthi uDina wangicoach ukuthi maba interview wenza so uthi hayi mangifika lapha vele lo mlungu mangifika mina hayi umlungu angithandeke nami ngithola umsebenzi just like that. But inkinga ube ukuthi lo msebenzi lo la ngithola khona akusila sihlala khona like any province la ngiyosebenzela khona mina ukuthi uDina sengizomshaywana ngihlala kwenye indawo. Uthi uDina like abe supportive because of like sengiphile na isikhathi azange athola izinto ezinakusefonini nami sesisunyaka ubuyi the rest together. Hayi ngihambe ke Dina vele angithuthise okuncane asithi ukungisa kuthenga phambili. Uthi leso sikhathi mangishifta ngiya kule ndawo uDina emsebenzini wakhe athathe i-leave ukuthi uzonceda ukuthi simove la ngihlala khona. Hayi thatha i-leave sifike sithola indawo sifake i-single bed yami sifake okuncane vele aphuthe kahle amajuvet amabhodo itofu kube right awusijosiki hlala lapho until leave yakhe iphela yena jika bile emuva. Hayi siya communicate ngefone every day uthi awushoze hayi ngisebenze lapha imali seyiphakamile phela nemali ngiyasebenza lapho uthi hayi sisi umsebenzi ongiyenza kuke ngiyadrive driver and ngidriver different parts of the world like South Africa mangathi ma different parts of the world because of uya nangaphandle ubaba outside the countries country travel country ay3 la asebenzela ngakhona yabona. So uthi hayi kube ukuthi sengispenda isikhathi esiningi endleleni la ngihlala khona than ukuthi ngibona uDina ngiyambona inyangeni once a month ngiyambona, but futhi kuba nenkinga ukuthi sometimes mina mangifika uDina fanele ukuthi ayemsebenzi leyo viki lelo uyeDina emsebenzini asikhona ukuthi sihlale together sibonana ebusuku. Kumele ukuthi mangiza ngapha uDina aplan ukuthi uthatha kanjani ilanga or uyagula kanjani because sometimes athi uthatha ilanga bangamvumeli. Kube ukuthi impilo ukuthi sesihambisana man ngimbona ebusuku ekseni uyahamba ngimbona ebusuku ekseni uyahamba kube naleyo gap ukuthi impilo manje seshintshile angisaphili nolo muntu angisamboni every day yabona. Uthi hayi awushoze isikhathi sihambe isikhathi masihamba awushoze I'm still driving traveling. Uthi you know ukuthi mani madoda manimile like ngizokhuluma ngabo mama izinto zasebusuku yabona izinto ezinjalo like lezo zinto lezo like zivuswa lemizwa lengamela ukuthi ivuku ngekho next to you woman. Uthi hayi awushoze simile lapha siboka basiyakhuluma siyaxoxa kube nomunye ubaba sothi ubani sothi baba sothi uNkambule kube nomunye ubaba bathi uNkambule vele athi hayi man kunesinye istoko ngapha kuphi ngapha mawudlula yabona endleleni kuphi kunesinye istoko lapha ungathenga lapho usifundise mani mawubaba ungahamba uba namantombazana yonke indawo thenga nje kayiwani undlule yabona. Amadoda ngeke sokhona shemaye aphahlula bogogo wethu angeke sibakhona. So uNkambule like yaxoxa ukuthi kunala yena abanathenge khona istoko mina ukuthi laba yabona uthenga la inkomo enkulu uthenga inkomo enkulu kuphi endleleni kunabonye kusisivani babe lapho yathenga but enza sho ukuthi yena uthenga ibisuku akafuna ukuthi abanye abantu bambone because ubaba omdala nobaba womuzi. Hayi mkhise ke nayo ingcondo ifika uthi hayi marami ngaconsha kayiwani lo mfazi ngeke abone because lo mfazi mangidli uhlala semsebenzini yabona nami ngase ngitshontshe just ukuthi ngiphush inyanga. So ubaba umkhize uthi hawu sisi yazi ukuganga kuvela simpule mara ukuyenze kumosha impilo yakho. Uthi hayi sisi angingasho mina kuNkambule ukuthi hayi ngizozama ngihlenge ngithi hayi mina nginomfazi nomuhla ngeke ngikhona ukuyenza into enikhulumayo
yabona uthi he ayi uthi sisike ngiya-driver ke linye lamalanga ngidlula la uNkambule bekakhuluma ngindaba yakhe ukuthi unabusisa abathengisa inkomo enkulu uyabona uthi ngiyadlula uthi amanye ngiyababona bamile like bamile bashana abanye bami bayithuba yahamba uthi ngiyandlula ngizwe ithi ngithi no man hey ngizobetray lo mama yabona uthi ngiyadlula ngiyahamba ngiyaqhubeka ngiyasebenza ngiyadriver ngiyoshiya lo mthwalo onguthwele mangibuya bakhona abanye bamile ngapha kwalomgwaqo and le phambili le kune truck stop la simangakhona uthi hayi sisike ngidecide ukuthi ngizotopoy 1 ngibona ukuthi ngenza njani yabona indaba yenkomo enkulu uthi hayi mangiza like bamile uthi le kugcineni ngathi akuna light le mara sodlule laba abaningi le ngasekugcineni uthi ukhona one umile ugqoke intonyana emhlophe efishane uthi ngime lapho ke agibele vele uthi usesomuhle omhlophe uthi usesemuhle umhlophe qwa ugqoke irock efishane emhlophe ha uthi la nendleleni ngiyamkhulumisa ke ukuthi manje kuze njani ukuthi uthengise yabona uthi le language engikhulumayo I understand uyakhuluma isingisi uthi hayi ngimbuza ukuthi wenze njani athi usisi angafuna ukuchaza ke athi angitshela ama prices wakhe ukuthi mali ngiqeda lana yena amaqeda uyajika uthi hayi ngibona ukuthi lo muntu lo navela akafuni indaba ukuthi siyahlangana emoyeni business nje kuphela uthi hayi masifika awusithozi kube ukuthi nami ngiyayithenga ke inkomo enkulu hayi umntwana abantu azihambele ke abile emuva la abuya khona hayi mina ngilale ekseni ngiqhubeke ngendlela ngihambe uthi hey sisi inkinga yami iqalene khona lapho ke uthi iziningi izinto ezenzeka emgwaqweni ebusuku esingaziboni thina but izokulandelela wena ngoba uqale wona intombi uyilandelele wayiqala in the following day I'm driving, life is normal, ngiyahamba uthi angimtshela uNkambule ukuthi phela ngikangile ngifuna ukuzivikela phela nami ukuthi bangaboni uthi ngiyahamba ke ngiyaqhubeka ngelanga uthi ilanga lokuqala liyashona labo 2 mangiphakile uthi ngiphake kwenye truck stop not lenga la ngithe khona impahla enkulu uthi awungiphakile mina uthi ngivala ama curtains ebusuku befuthi uthi ngishaya ubuthongonyana obuncane before ngizolala ngishaya ubuthongonyana obuncane uthi mangishaya ubuthongo ngiyambona futhi le ntokazi legcoka indwangu emhlophe uthi ngiyayibona like iyagibela etruckini uthi like ngiyibona ebuthongweni but like I'm on the bed but bengakazimisela ukuthi leso sikhathi ngiyalala just ukuthi ngisahleli uthi ngiyayibona iyagibela ngisebuthongweni uthi mangithi ngiyaphaphama lo muntu umile la ngaphakathi etruckini ukhona uthi ngimuthi ungene kanjani because umnyango uvalile athi hayi umnyango ungavalanga ngingenile uthi uphendula ngani ngesigesi mara mina ngimkhulumisa ngelanguage yethu athi umnyango abengakawuvalanga yena uvele wangena uthi awusithozi makangena umuntu kube ukuthi mina induku esebandla uthi ibe active immediately ayingqondo yami ayikho lapho ngicabanga ukuthi umuntu ungene njani but induku ebandla ibe active uthi sisi lelo langa ke siyenze ke intenge ngayithenga inkomo enkulu kube uye ukuthi athi no le nduku ayisebenze mangethi ngimuphi imali athi no ungayithengi it's fine I can go uthi sisijoza umuntu ahambe uthi ngizibuza ukuthi lo muntu ungene kanjani ngisho ukuthi umnyango ngikhile because ngake la sipaka khona abafana bayasihlupha bayasitshontshela but ukhonile ukungena bekuyi first time uthi hayi kudlula iviki lobesithu I'm in another province but ngapha eSouth Africa le nkomo enkulu impahla enkulu ngithenge outside eSouth Africa lo msesi wendwangu emhlophe ngimthenge outside of South Africa uthi manje ngapha eSouth Africa ngimile kwenye truck stop uthi ngimile lapho hayi ngiyangena emashawareni ngiyageza ngiyabuya uthi mangibuya ngiyapheka ngiyadla ngiyaceda mangiceda ukudla awusoze ngene ezingubeni ngiyenza sure ukuthi iminyango ngikhile before ngene ezingubeni uthi ngiyalokha ngisikhelela ngaphakathi uthi ngibuza ke ukuthi usisi wendwangu emhlophe angazanga futhi uthi this time uzile uthi ngathi yey ungene kanjani athi ngisho mina wangilanda ngimile wangilanda so la uzoya khona ngizohamba nawe lento engiyifunayo uyayazi or awushoze ke hani ke yabona today awuyenzi into ofuna ukuyenza la ngakini uthi sishoze lo muntu lo bekamile like mina ngilele like umbhedo like ungapha yena ume la next to the driving seat
ume lapho ubheke ngapha ngakimi uthi usisi uvele wathi isandla like wavele wathi isandla kwaba ngathi khona into engibambayo uthi umuntu wayenza yonke into ayenzayo qedalana wahamba wa disappear just like that uthi lelo langa kubuka ukuqala la ngathukwa khona singathukwa into engekho uthi ngabona ukuthi lento lena inzima fonile uNkambule uthe ebusuku manje sengabuphaswana fonile uNkambule yinenkinga la hawu bhuti kwenzakala hey imchazela istory sonke uNkambule athi hamba uyobona uMakhosi you consult maybe lento le idlala ngencwadi yakho or emoyeni fail uthi awusithoze ngihambe ke ngiyoconsult uthi ngiconsult umuntu ongacala ngiconsult akube umuntu omdala kuba uthi ngifike ngiconsult kubaba ngimchazela istory ukuthi hey impahla enkulu inkomo enkulu ngiyayithenga impahla enkulu manje sehamba nami mayifuna ukwenza whatever yenza uyafika iyenze whether ngiyafuna urangifuni ngizobona yena saqedela hamba uthi baba ngipha amakhatha ayingihashe ngaphakathi etruckini ngigeze ngifuthe ngipete ngenze yonke into ukuthi lento le ngasangilandeli uthi hayi 2 weeks ngilale kamnandi ngithi hayi hambile usathana yabona uthi hayi iviki lokwe3 awushoze umuntu abuye uthi at first ubuye ngamaphupho ngimbone ephuphina yenza whatever yenza but ngasamboni visual uthi hayi ngithi ngiyaphupha maybe ingqondo yami uthi hayi mayizithize sekuphela inyanga manje mama ukuthi ngiyekhaya uthi at the day before offer afike ebusuku ayenza into ayenzayo ayenza into athi manje uyenze life nimbhekile ayenze whatever yenzayo ahambe uthi funny enough awushuza noma ngathi ngiyala ngengqondo ukuthi into ngase angeke khonakala athi lo muntu lona uyafika should like uza vele ngemission ukuthi I'm going to go there and do 1 2 3 4 and then leave uyenza kanjalo uthi manje sengibona ukuthi lento le izoza senoma sengisendlini kwami uthi ngithuke ngibile futhi uMakhosi the following day off yami yokuqala uthi ngibele uMakhosi ngimchaza ukuthi lo muntu ubuyile uqala abuye ngamaphupho manje sokubuya real life ngiyambona ke manje uthi baba was like no asiphinde futhi senze the whole process ngoba uyekhaya ungahabela lesithunzi semnyama uthi hayi ngicathe ngenze yonke into kuMakhosi ngihambe ngendlini uthi mangifika endlini awusithozi angifika induku ayisebenzi induku ngibathe ngiyazazi ngingumkhize mina uthi induku ithi next 4 days I'm not going to work uthi ngize ngijike induku ingasebenzi umama mangale mama was like no maybe uneshukela baba or high blood angacabanga izinto ezifanele umama kumele ukuthi sekadokotela akukhonakala hayi nje uthi hayi mama ngizoqatha maybe nginenyongo ngizocatha ngibe right but ngithi awusuze kokucala ngekhaya azange kwenzeke next umama beka understand uthi hayi ngibona ukuthi uMakhosi lento le yamhlula ngiye komunye uMakhosi lo ngiyakuye bangireferela kuye ke manje ngireferela uNkambule uMakhosi umuntu esifazana uthi awusuze ngifike uMakhosi alahle phansi amathambo malahla phansi amathambo athi yo ndade uthakogayi uthi ngichaza ukuthi no ngesimo athi phela lo muntu ohamba naye manje soshadise nawo umfazi wakho akamfuna umfazi wakho angeke uzubone nothing kumfazi wakho so lo muntu uzohamba nawo la uyakhona uzohamba nawo athi lo muntu lona ushade naye spiritually wena wamlanda lapha amile umuntu wakhe wena wathi uzoba umuntu wakhe uthi hayi ngithi hayi it's impossible mina lo muntu lona bebathi abantu abathengisa inkomo enkulu athi hayi lo muntu akekho emhlabeni asumuntu ophilayo emhlabeni shuthi wena uzithatheleke isipoki manje siyakulandelela sifuna lento esifunayo and manje kuba inkinga because of ubonile ukuthi unomama akamfuni lo mama or awusichosi ngimbuza ukuthi manje siyenza kanjani le ndaba le mama was like the only way to break this thing ukuthi utshela umfazi wakho ukuthi wenzeni uzana umfazi wakho uzogeza enhlambulula ukuthi lento le khona uhamba mara ngigezela esigangeni la kurana khona umfula ukuthi yonke into yakhe ihambe nomfula angasanhluphi but first step ukuthi wena you confess to umama into wayenza uri awusozi kibona urobona tse angasilikhoni and angizoyenza mina lento le ngifuna umunye uMakhosi awushozi ngibona ukuthi yabona le ndaba leseyinkinga ngifuna umunye uMakhosi but ngifuna wesilisa ngafuna umuntu wesifazana
hambe ngiye kuye uthi hayi sizama ukulisana la nto lesizama ukulisana nayo hayi ngiphethe izinto zakhona uthi mangilala ngiyashisa wena matswayi ngiyashisa wena maphela ngiyashisa ngithaka kubuntu kube isiminyaminya ngey uthi I'm trying to ukuthi ngiqoshele spirits lezi ke so umuntu lo bathi ushonile angilandelela uthi hayi ngidlule boma 2 weeks 3 weeks uthi ngeweekend mina ukuthi ngiye ngayo ekhaya senya offer phela manje uthi umama afike uthi manje mafika ufifa like ufika esiphupho kulona ukuthi mawulele ucindezeleka uthi uyafika uyenza the same thing ayenzayo uthi lelo viki uze 4 times lelo viki ayenza whatever ayenza kokimi and then ahambe ayenza whatever ayenza the following night and then ahambe uthi bengibasa ngishisa yonke into bathi ngishise ukuthi ngimenze uthi lo muntu lo uzokulinda ungacabanganga afike kena yenze whatever yenza ahambe uthi hayi mangizoya ekhaya awushozi mangifika into ayisebenzi now it's for the second time uthi mama athi angizoyimela mina le asambise doctor siye edoctorni bangicheke ngiyomcimana kunankinga mama athi kanti yini baba siyohlola abaphansi nakunenkinga ngithi hayi mina ngazi ukuthi kwenzakalani or uhlala kakhulu or ini ngize nama reasons but I know ukuthi inkinga ikuphi simanje endlini sekuyaliwa phela umama uthi imali yashort endlini ngihlala nginganamali ngapha akusebenzeki nginentombi kusho ukuthi nginentombi la ngisebenzela ngakhona la ngihlala ngakhona ngimtshela ukuthi no anginantombi mama ungeze endlini uneskiya if ever uyangifuna uzongithola anginantombi uthi awushuze hayi ngidecide ukuthi no ngicela ngifuna umunye umakhosi because into lo izongiphulela umuzi uthi ngifuna umunye umakhosi mangifika umakhosi ke ngithola manje lokumuntu esilisa indoda fika umakhosi azibeke phansi angitshela athi wena uhamba nomuntu lo muntu lo uthi angeke aza uye kweni indoda yakhe uthi ngimcela umakhosi ngicela lo muntu lona hamba umakhosi angitshele the same thing lo amakhosi umama umuntu wesifazana angitshele ukuthi no lento lena ukuze uyiqoshe kumele ukuthi utshele umama ukuthi wayenzani uqolise kumama then mina ngithenge imbuzi ke sahamba sisigangeni sogeza ke sigeze mfulweni uhambayo akhona uhamba abele ecountry yakhe because ungapha nokuhamba na la uhamba khona uhamba nawe uthi awushuze ngibona ukuthi manje angisana inkinga ke kumele ukuthi ngiyekhaya ngiconfess uthi hayi ngicela umlungu ngicela ilifu uthi ngicela ilifu ngicela ukuyekhaya uthi umlungu angipha amalanga ngihambe ngekhaya mangifika ngithatha umama ngimbeke phansi or awushuze ngiconfess horkedi thing ngiconfess nje ukuthi inkinga yini sengihambe kumama khosi abayithuba ngitshela into ewani so bacela ukuthi ngise nawe emfuleni usizogeza ngembuzi and then isigezele amanzi la ahambayo I will slower until abile kule country yalo sisi lo ahambe lana kithi because of lo muntu lona ungibangisa ubanga ulwa nawe ungibangisa mina that's why mina ngifika lana ungasebenzi or awushozi msandi ahane akilikeni ngangifaka izimbuzini zakho namahlathi nemifula wena moyenza konke lokho ukuthi mina ngikuphi or awushozi umuntu angithu athi ngikhize wena uyinja ngokuthethe unomfazi ngathi uzongithanda bengiyini mkhize uthi umuntu angigebele kimi angibele angehla athi yabona abuti if into yakho ayisebenzi shothi namfa ngifuna iballpen izobhala ke isebenzayo ngoba ngeke mina ke ukuthi basho ngithatha imbuzi ngihamba nawe emfuleni ezinyangeni mina ngizihamba izinyanga or awushozi endlini akusimnandi ukuthensi enifaza umtshela straight emehlweni athi uzofuna iballpen because iballpen ayibhali and uzofuna iballpen ebhalayo ezokhona ukumbhala ke ngoba mina ngathatha decision ukuthi mina ngiyenza lokho ngikwenzayo so manje ngifuna ngivoba kanjani because yena asemutho wadingaka or awushozi nginenkinga uyafika usise ebusuku ayenze whatever ayenzayo angisakhoni and but this thing can only work if umfazi uya-allow ke because sihlangane ngegazi ukuthi masithu sigeza into khona uhamba or awushozi ngisihambile izinyanga mina ngizihambile bathi bazoyicosha lento le iyanyamala nabo 3 weeks yakhona uhamba inyanga yonke but ibuya nelanga la ibuya khona if yenza umsebenzi
Ubaba uthi mina bengicela ningipheni advice kubantu abakuma-committed relationship abasemishadweni ukuthi ngingakhuluma kanjani nalomfazi lo ukuthi abe nami kulento lo because sihlangane okwenyama mina naye sihambe sogeza soyi-2 because of ungitshela ngebandla but lento lena awusijuzi yang-abuse because hona no akisanyaka nanoma ngingafuni iyayenza and now yawuqitha umuzi wami because umfazi ngitshele kahle athi ngizofuna iballpen phela mina angeke ngihlale la ngimele wena ke because of ama decisions wena wathatha. Hayi ncedani asi story sensitive, it's a sensitive issue, umshado yaphela.